ewiase ye tufu atie ye tufu atie so ya abofra na so wo ya ade na so opanyin tufu se nkrofo we ya woni omudi agora awose wo hwe ho ye a mpacha ya wo bo modern bia se we de wo be hwe na watie de omoka che anything Ogyam adibia behwim kire se onim se Owusu Bempah ana afi evangelist mama part monsensem ana afi na brown monsensem ye ekosi ana Ogyam adibia behwim se abra na Owusu Bempah yera Owusu Bempah ene agradam ene afi mama na brown mo edi agro ne ade no ye du no fo se onye den onhwe hu ye na wantie ene se ene je se omo ankasa omo be den omo be yi ne tu ache se omo no enya bi fo me pa che yankwa hwe nsama Ogyam ade tu dwa no abi adena enkwasiafo no papa wontwe hu firi wo mu papa adena enkwasiafo wontwe mu firi hu mu papa Bempah wo ye papa unya ye wo ye papa bia unya ye so wo obeka ho akọ enkwasiafo no adai papa adai eti bi se me hu bibi se ya wo na makoma tutume ye wo krom ya ana maame agrada di watem di na wutu ka ko no se wo ko na ko busa na de kronti a odi watem Ogyam na maame agrada gina ne fie se watfo no se wo beku no ama eno ekoye police case asem ukodem papa wo fra MPP fo o mama maame agrada ya wodam nyina na maame agrada edi watem wodam nyina na maame agrada edi watem wodam nyina na maame agrada edi watem na yesu emeso me wonchan na tina so wonchan na maame ngege wonchan ni yesu edi maame agrada atem yeyi maame agrada ba wi ya maame agrada so wasakra oba besa ne sia pro agrada timi katre so obi sia pro kohwe maame agrada ni kruntimi nkisi no and maame agrada papa be maame agrada be trase be kan se wasakra oni watem biem ema papa wo frɛ wo nyina se wo nya maame agrada atem didie maame agrada so oni watem biem ano na oni na brown enya problem e wo ho ene hwɛ ye maame agrada se ye wo opa ma papa Owusu Bempah de maame agrada do fa so ni nyina watima tem sika e de maame agrada se wonye papa Owusu Bempah aye ne kre ana anya ne kre maame agrada se woni wo sika o de bre no beje ampanyam papa Owusu Bempah o maame agrada sika de papa yi maame agrada party social media no so waye yie wono de wo so wanya sika na papa Owusu Bempah wo ankasa utim tam sika emu oduro sa de kama maame agrada so wonye papa adai ya na eye me kra ya pa se ya na etimi basa adentia se papa Owusu Bempah utim tam sika se maame agrada anye maame agrada woto ye hiani ana papa Owusu Bempah maame agrada baka to se hia no papa Owusu Bempah enti yedi watem a enya wo ya na papa Owusu Bempah se ni pe maame agrada gu anim ase a enya wo ya na wo hwa agrada ya bia pa no hwe ni su na hwe se de ne widi asia ya mre na hwe nanim bia pa na no denden so for Owusu Bempah am ya o ade penti na se wo ma agrada sika so fa nkwa ye den wo fa nkwa ye den agrada fa nkwa ye den papa why ya papa ya unya ye twen wo firi nkwasiafo ho da bia sa se me ka bi che kwakubofo se kwakubofo twen wo firi nkwasiafo ho ana kwakubofo antwen wo firi nkwasiafo ho ene ne kwakubofo hwe nkwasiafo ndi nanim abutu fom ahwe me pacho wankasa wahu ensama Ogyam ade tu dwane bi na ye gina asem we so ade etu yan nyina yan ofse say ye ade a yenya very careful because ade beara wo ye no enne we bia na unya implications e kina bi no ubenya ho asem anase de obeye enne no e kina bi obi begina so ade ayeden ade ebu watan aha aya attention tv me pacho like na follow na for comment bra na pia share e ma foforo so enhu be medin ade amansan chia me akwese